الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Programımıza Kur'an tilavetiyle başlayacağız. Kur'an tilavetini okuması için kıymetli Suriyeli vaiz Şeyh Münir hocamızı buraya davet ediyorum. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وعلى نية الفرج والقبول والشفاء ورفع البلاء وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الفاتحة إجامنها جبوكو مولودا بيروز بيخواندن أم مولود خانة تقديم ميفردك إن شاء الله كرامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناب خداي رحمن الرحيم بجمر حمد وسناي قلب جام أمدد بوي خالقي كون مكان في بإنسان دا يزال باكرم خندنوهم حكمة وعلم وقلم أولوهم آخر ربي عظيم هم عليم وهم كريم وهم رحيم مالك أفلاك وعزم بحر وبر رازقي جملة هيني روح دبر أنت مانع الوجود بقدرتي جن
سر مکر شبان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبری چون صراط المستقیم ای خدای به شریک و به مکان دوم به ایمان نهیدی تو زمان دور نکی متاه بنگو هم بجن یک زمک یا رب شدید خوی مبین ما بکی یا رب جهلی پر وفا تابعی ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبیری تا آخرتی تارن امنف جنان و جنتی امجع عشقا جان و دل بافش کلام هر ببیزن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله باب أحمد عبد الله نوجوان لا يقينا في محمد بربشان بندو لو هاتي قلك بو بحساب قونا دابي عالي وكاري خراب واسف عيبي لو لدوداوي نبو لو كنورا أحمد فقير أبو برشرين بو برد لبابي خواء وسد بدابود برجاني ولو بيربو عبد المطلب لويد زان هناك الخوي زوج عبد الله جان خسب جيلابي نجم في بردلال هم جمالك برعسيلون حلال ما بتمام قيزرند مكيا جرم ناسب ليك جاوه ماليا آمنة باكو تمزمو بقدر هم عسيل ونازنين ومعتبر بالشرف داي خداي لا مكان او نقنج والدي جملة جهان رابو عبد المطلب كركار وبار دعوتك يلقي مزن شكر جوار خلق مكة تغدهات دعوتي هم نكاحا وامبر وساعتي باري نرسل بوك زابا ودمي دام لك تسبيح رب عالمي بقدر او لبارد هالدوسات لو جوام شيبو يا فخر كائنات او مشرف بن بنور احمدي دايا او لو خداي سرمدي بوري ششمه سر وصالا هر دكان او سعيد بن نرشبو رجل زمان ليكو زابا شو ديار غربتي آمنة بحمل وما در حسرتي شو جهد كروان شام جاهلي بوي ببيني هوجي المرضى يلي لينبو قسمة ولي او درب مال لو نخشكت مال مدينة بمجال خلق كروان شو ببيكت بالبشار مال عبد الله تنغري شاقران وقت كروان هات مالي او نهار وين مالي باب بياه ولاد جمكي بازرقان كروان دا خبر كت يا حزن حان ضلوا بقدر لو زحار السوية يسري بجمال بقرية او تنيمت بهوال بیستو پنج سال عمر جان دید بره ای شربت آمر نه بخار ویلوی دده مال یسری به مکان هجرته مال یسری به دیار فرقته اول غربت ما تندل بمقبره
باش قد مال مدينة للدري هنگی عبدالمطلب ما پر نچار بوی غمگین اوج درد بدبار ویژه ایشانا و دل به اختیار برژاندن حسن جوان به جمار بوی محزون هرچه تشته سرزمین سر وفادا باب نارین پرگرین هر دو جعبه آمینه بون مثل جم یک دم مهلت ندایه در دو خم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد لو ندیوی قوتک من صد مدد کا عزیز من شمال ما غربته استنهشتم دنه با فرقته کان عبدالله جوانم کل وفاد انتهای سر جرگو دل من لو شواد ما هی طاقت بگرم هی هوار سردن جعوافكم صبر وقرار هاتا قردن سر مدني وصلته ممدن باه درد حسرته ما يتيم محمد من ما بودي ويل الدنيا يدا ويل الدنيا يدا جار كباب ولدي خلنا فريداي كاجم مصطفى نبدلي حباب جندر دو جفا او يتيم عانيتني بحكمتا كريم سال وجبوي ملتا ودينا من عبد راجحان لو جبوي رب عالم بوشبان رب عالم جيت رجهر حامية حاضر وهم ناظرة ونهرجية انجي عشقا جانو دلبا خوش كلام هرب بيجين الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيدا وججني لعالم لا يروس الصلاة عليك والسلام عليك هذا دنيا مصطفى لو صد فيروس الصلاة عليك والسلام عليك هذا فيروس هذا غاية مسكين عبرة الصلاة عليك والسلام عليك صد فيروس هذا خاتم بيغمبرة الصلاة عليك والسلام عليك صد فيروس هات ياري يا رب صد فيروس الصلاة عليك والسلام عليك صد فيروس
القزبون هشيم والصلاة عليك والسلام عليك مظهر خورشید عدد و سما والصلاة عليك والسلام عليك طبيب و مرهم و درد و خما والصلاة عليك والسلام عليك صدي رزهات وشفيع محشري والصلاة عليك والسلام عليك صدي رزهات ولي حوضي كوثري والصلاة عليك والسلام عليك صدي رزهات لمحمد شهسوار والصلاة عليك والسلام عليك هات حبيب الله رسولنا مدار والصلاة عليك والسلام عليك صدبي رزهر نبي إسلام حنيف والصلاة عليك والسلام عليك صدبي رزهر صاحبي على شريف والصلاة عليك والسلام عليك صدبي رزهر ولي قرآن كريم والصلاة عليك والسلام عليك هذا ميزان الصراط المستقيم والصلاة عليك والسلام عليك صدي رزهات افتخار عالما والصلاة عليك والسلام عليك قاتل يا عرد بحر كل زمان والصلاة عليك والسلام عليك صدي رزهات تستقيل بكسار والصلاة عليك والسلام عليك دربك يا علوم مدرسة والصلاة عليك والسلام عليك صدبي رزهر پادشاه انبیاء والصلاة عليك والسلام عليك هذا نور قلب و جان اولیاء الصلاة عليك والسلام عليك صدبي رزهر رهبر به امته الصلاة عليك والسلام عليك هذا امام و پشیمان دولته الصلاة عليك والسلام عليك صدي رزهات في تابع الهيام الصلاة عليك والسلام
ama bize en çok verdiği nimetlerden en güzeli şüphesiz küçük minik yavrularımız, çocuklarımız. Şimdi birazdan inşallah bu küçük yavrularımızdan birer hadis ve ayet demeti alacağız. Akabinde Peygamber sevdalısı sanatçı kardeşlerimiz sahne alacaklar. As-salatu aleyk, as-salatu aleyk, as-salatu aleyk, as-salatu aleyk, as-salatu aleyk, as-salatu aleyk. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezîne me'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rükkan succadan yebtagûne fadlan minallahi ve ridvânan simâhum fî vücûhihim min eseris sucûd. Zâlike meseluhum fit-Tevrâti ve meseluhum fil-İncîl kezar'in ahrece şat'ehu fe'âzerehu festağleze festevâ alâ sûqihi yu'cibu'z-zurrâ'a liyegîze bihimul kuffâr. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok çirkindirler. Kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Onları rükû edenler secdeden alarak edersin. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir hoşnutluk isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secdeyizdir. İşte bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise bir ekin gibidir. Filizini çarpmış, derken onu güçlendirmiş, ardından kalınlaşmış, sonra da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu durum ziraatçıları da hayretli bırakır. Onları sevindirir. Bu misal kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah iman edip salih amel işleyenleri bir mahşer ve büyük ecir vaat etmiştir. Muhakkak ki Allah doğru söylemiştir. Kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem kâle el-muslimu ehul muslimi la yezlimuhu ve la yuslimuhu men kâne fi hâceti ehihi kânallahu fi hâceti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalimlere de teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Tekbir!
السماء يا محمد مصطفى تو طبيب درد و غما يا محمد مصطفى توی درمان علما يا محمد مصطفى توی رحمة سر عالما يا محمد مصطفى مصطفى يا محمد مصطفى توی درمان علما يا محمد مصطفى توی رحمة سر علما يا محمد مصطفى عاشقا أبينا تهر هبي أبينا تهر هبي جان و مال ممنونات بقربانات بی بس قلبي ما عاشقا أبينا تهر هبي أبينا تهر هبي توی هر تاج سلام افتخار عالمایی تو هر وقت درا تاج سدرة المنتهى بالهجة تحت السرا صلاة بقدر تبليم يا كنت بيجي قلت شيرين شكر لو بعشقي فرد طينة تم صلاة بقدر تم صلاة بقدر بله
میوان بقیمت جبو خبردان خونی بکردی بکه جسوسجین پلاتفورما اویندارن پیغمبر سیدا ملا بشیر شمشک ام دعوتی میکروفون اتکن انشاءالله کرم کن سیدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلی اویندار پیغمبر، گلی عاشق پیغمبر، گلی اهل باطمانه بجن و ظلامه بخورد و اختیاره و انتو بخیر هاتن مولودا پیغمبر علیه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله هزار جاری ما شاء الله جوی روژا مبارک را جوی خلق عزیز جوی خلق باطمان را اشتا باطمان ابا گلی مسلمانا گلی گهدارا گلی تماشوانا ولن ایرا لبه میدان باطمان ناس بکن ملت باطمان ناس بکن ببی
تشتیا گلکی پیروز بیجوار ابروج گلکی مبارک بیجوار ابروج گلکی بخیر بیجوار ابروج ای گله امیندار پیغمبر هر روز و اوسا بخیر بی هر وقت و اوسا خوش بی دائما هر وقتی هر آنه و اون بی شکلی به عشق و کیفا پیغمبر خوا لجم هفبن به هبربن جهبربن به حزگرن و ابینا پیغمبر خوا دائما وند خوشیه دبن انشاءالله یعنی مسلمان عزیز ام ایرو مبلودا پیغمبر خوا پیروز دکل ویدره وین هاتنا جبو پیغمبر خوا وقصد محمد مصطفى کریا وین بعشق ابینا پیغمبر خوا ایرو و من دا یهفدو لویدره ام وگلکی پیروز دکن لبنه ام دخوازن چند خصوصا جهاف را بیان بکن معلومه ویا ام دو وقتکی تانگ در باست بن ام دو روژ زور و زحمت در باست بن لورا لسر عرضا ما لسر عرضا اسلامي لوارو مملكة مسلمانا فتنة وفسادي روش بروش زيدد بن حصر دايقا درشن خوينا خوردا دهركي ديو باغ محزون نيرو زاروك مسلمانا لبرچما دخنقن دي جمادا وجود آوانا کے لکویے بحرا دخے ویگا دوے سعدے دا لسر عرضا اسلامے بومبد بارن مسلمان پارچا پارچا دبن مملکت خروخو پان دبن جبوی قاسی امیر و شہر وقتی زیدہ تر محتاج پیغمبر خنا لبندا پیغمبر خنا لہویا پیغمبر خنا داکو جارک دیتنے بے عصرہ جہالت سرمرا کے داکو جارک دیتنے بے عصرہ ظلم و زوری سرمرا کے بے عصرہ تاریل سرمرا کے جارک نیوی ملتی بے خبرہ جہبرہ جارك ديتني وان بينك كو افتا واكتيا نام دستور بيادا عزيز بك جارك ديتني وان خورتكو خوينا وانا دهرك وان بإسلام إحياء بك جارك ديجبوكو عصر سعادة لسر عالم إسلام حاكم بك أم لهبيا پیغمبر إخوانا أم محتاج بينا لولا ام بزانین بیوی اف درد بدرمان نابن ایرو هر کسی کی جبوی درد حالی کی لگور خواهنک چارات گر رہے هنک لدوی دری اوروپا دگرن جبوی صلح و سلامت چه بکن جبوکو و فتن راکن لدوی دری اوروپا دگر رہن هنك چارا في تشتي دتنگو توپا دبينن هنك چارا في تشتي دخراكرنا وارو مملكتا دبينن اما اویندار پیغمبر دائما یکی دیو برادیا مسلمانا حضور و خشیا عالم اسلامی عزتو یکی دیا مسلمانا دو قرآن دا دبینه دو متابعتا پیغمبر دا دبینه غیر قرآن و پیغمبر چارتونه یشوی در دهار گلی مسلمانا
ام دخوازن میں حقیقت بیراہ بینن چما ام چاراوی تشتید پیغمبر دج بینن در رہبرتیو متابعتا پیغمبر و قرآن رج بینن لورا ام مسلمان ام اہل ایماننا ام باوردکن سبب شیادنا پیغمبر جبوکو عزت نشانی انسانیت بده جبو درسا یکیتی نشانی انسانیت بده جبو درسا براتی نشان بده جبو درسا حق و عدالت نشان بده جبو ظلم راکه فتنه راکه نحقی راکه حیاسزی راکه جناب انسانیت انسان بقیمت بکے پیغمبر ہاتھی اشیان در جمرہ خدا جی وصاد بیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ العظیم ای پیغمبر خدا دبیجه ای پیغمبر اف قرآن کو مشتر شیان دیا موشتر نازل کریا موی نازل کریا جبوت انسانا جتاریتیا خلاص بکے انسانا جتاریتیا خلاص بکے برے انسانا جزحمتیا خلاص بکے رحاتیه دا مشتر قرآن شیان دیا وفهم كل قلي مسلمانا قرآن جبو جهاتي اشياندن وفهم كل پیغمبر بچو وظیفه هاتي اشياندن جبو تاريتي اثر مراكي بقرآن تاريتي كفر تاريتي بود پرستی تاريتي ظلم تاريتي جهالت تاريتي نیارتی تاريتي عداوت تاریتیا ذلت جبوکو لسر انسانیت راکے روزہ عدالت بینے روزہ شفقت بینے روزہ رحمے بینے روزہ براتی روزہ یکیتی جبوکو درخے رب عالم پیغمبر ببے وظیفے شیان دیا 124,000 پیغمبر جی ببے مقصد ہاتھ نشیاندن کال تاریخ میزینن والحیات تمام پیغمبرادا ونی نبینا کے ببینن قی ونابینن کو دائما یہ کو انسان خستنا براج هفدور پیغمبرن اوزو حضرت کی واخست براج هفرا بلال حبشي سلمان فارسي سهيب رومي وابو بكر عربي عمر عربي لدور محمد مصطفى عربي جواندن حبيبي عرنگ خوا بزمان خوا بعرق خوا جبران خستن براقي نبيغمبر خدا بو ایکو لمدینه فالله یهودی مسلمان و بود پرست به حبر یک حیاتکی خوش موارد دا مشاندن نه پیغمبر خدا بو گلی تا مسلمانا اگر کو انقان حقیقتا شبیر بکن وی وقتی ها امی وکئیرو لیورن جبروی قاسی أزمد بجميرو لميدانا باطماني ونجي بحبونا خوغينا إثبات دكن هر كس كرك ما خبرداني قهدار بكي وهر كس كرك اللي في رسمي ميزيني كو ام ملتي هانيك چاوئينو جبو خاطر پیغمبر بعشق أبينا پیغمبر لفرج فيانا والله ایکو تمام عشق و ابینے لسقاق ما لباجار ما لگند ما دنابا مالا مدا بجی بکی جارک دی عشق پیغمبر
لورا دهبالتيا پیغمبر دا درهبرتيا پیغمبر دا ظلم حراما غیبت حراما فسادی حراما هر چی تشتاکو برادیه خراب کے دمتود پیغمبر دا دولتا پیغمبر دا درهبرتيا پیغمبر دا حراما دولتا پیغمبر دا مسلمان حبیب رائے هفدونا کس نکارے خل کسی مزن بکے کس نکارے زمانے کسی انکار بکے کس نکارے عرقا کسی انکار بکے ہر کس بعرقا خوا بالزمانے خوا بالرنگ خوا حرہ بیچاوشتیا خوا رہا دیا دنیاے درہبرتیا پیغمبر دا مصنعتی بتقوایا بترسا خدایا جغیری غیبه و کسی نمسترا کسی نبقیمت درا درہبرتیا پیغمبر دا انکارا زمانا نینا انکارا ارقا نینا انکارا رنگا تنید دولتا پیغمبر دا پیشیوانتیا پیغمبر دا درہبرتیا پیغمبر دا مال انسانات بن امنیت دیا جانے واد بن امنیت دیا ناموسا واد بن امنیت دیا دین واد بن امنیت دیا ایکو ضرار بدے یکی شوانا کے اسلام رداوی دکے وانتشتے ہانے کے حرام دکے درہبرتیا پیغمبر دا رحمت حیا لولا خدا قوتيا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حياتك پیغمبر دیدہ تنبے مالك پیغمبر دیدہ تنبے اخلاقك پیغمبر دیدہ تنبے دوی مالے دا خوشی تنیا حضور تنیا دوی گندی دا حضور و خوشی تنیا دوی باشاری دا خوشی و حضور تنیا لورا پیغمبر درسا خوشی و حضور دے انسانا جبروی قاسی خدا دبے جبو کو دبے رحم عالم آرمت شیان دی حیاتا کو پیغمبر دے تو نبے رحم نینا زحمتی حیا ذلت حیا مشقت حیا نیارتی حیا کین و عداوت حیا اب حال میئیرو وینا کے نیشانی مد دے حیاتا پیغمبر دے تنبے کس لکسی قیمت نشان نہ دے فقیر ظلم لواتے کرن زاروں کو پیرک ظلم لواتے کرن حیاتا کو بے پیغمبر بے جبروی قاسی ام لگے تیرے جارکتی تیرے غازی تمام دنیا دکن ام دبیشن درد عالم اسلام تنبونا اخلاق پیغمبرہ تنبونا حیاتا کو پیغمبر دے دتنے یجلو باب درد مکتن جبروینا کے ہر کس کرک پیغمبر خناس بکے لپائی بمشے یہ حزب کے دریاوینا کے دب مشے دائیرو از میں اعلان دکم جارکتی تیرے بإذن خودے ام ملت ہانے دبن ویگر میدا دا جبو پیغمبر خوسکنیا ام نیشان دے کو بلا تکافر دنیا ہے ظالم و منافق دنیا ہے ہیوی خل سرفی ملتی نسکنین ام ملت محمدیہ ام میدان شاہدہ بھی تشتہانے کیا اصلا ام ملت جدور پیغمبر خوانا دے آلی تکبیر 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 هذه خوشبی ملتی قطبکن این یار وی ملتی وين دخوازن في ملتي شهف بكن وين شدكن وين دفتا بيشن پیغمبر خدا وين دخوازن في ملتي و پیغمبر شف قطبكن
ون گلک جارا شما وینا دفتا بیشن پیغمبر خدا ون دخوازن پیغمبر به قیمت بکن دنابی ملتی دا تاکوانا جهف بکن اما ایرو جارا کدی تره وی ملت عزیز وی ملت اویندار پیغمبر نیشان دا کو ام ملت حانے کے اصلا دفج پیغمبر خبر نہ دے جریا پیغمبر خدر نہ کبے والله والناجي جن مقصد خدوان عرضا دا حتى کو اب عشق امین هبے و ام مملکتها مملکت اسلام بن و ام ملت عزیز بے لورا اسلام لورا پیغمبر لورا قرآن دائما منصوب خو عزیز کرنا بلند کرنا ده تاریخ دا چو وقتی کو ملت کی پیغمبرا دور بونا جو وحی دور بونا جهف کتنا ذلیل بونا بحف کتنا هم هیوید کن جو خدا کو رب عالمه و عشق و اوینا و میدانه دمال ود زیده بکه دگنده ود زیده بکه دی جیرانتیا ود زیده بکه دنابا چارشی و بازار ود زیده بکه یا ربی تبی ملتی عزیز بکه به پیغمبر بیچاوت بری 1400 سالی او ملت بدوی او ملت وحشی او ملت قاتل خست انسان وابهتا حجی کرین دواعی خستا ماموستی حق و عدالت انسانیت را جارك دي ملتي عزيز بك يا ربي بعشق أبينا پیغمبر خوا اس جارك دي تريوا أمانتي رب عزيز وكريم دكم جلي بيوان بقيمت پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ببي عالم وارث پیغمبرانا اوین دارم پیغمبر جي إن شاء الله دو عالم خودنا وشيرة وان دقرش خورا خدا جسيدا ملا بشير شمشك سوزجم پلاتفورما اوین دارم پیغمبر razı به مالا bir avab inşallah. Evet kıymetli peygamber aşıklarım, şimdi birazdan salavat kampanyasının sonuçlarını inşallah açıklayacağım. Biliyorsunuz Peygamber Sevdalıları platformu olarak 11 Şubat'ta başlatmış olduğumuz salavat kampanyamız şu ana kadar devam ediyordu. Rabbim sizlerden razı olsun. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, yeryüzünde Allah'ın dolaşan seyyah melekleri vardır. Bu seyyah melekler, bu gezici melekler ümmetimin selamını anında bana ulaştırır diyor. Evet, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Batman'dan salavat kampanyasında 60 milyar 894 milyon 660 bin 805 salavat-ı şerife getirildi. Ve 1100 hatim, milyonlarca Yasin ve milyonlarca kısa Sure-i Celileler ve kelime-i tevhidler okundu. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Şu meydanda buluştuğumuz gibi Efendimizle birlikte Havz-ı Kevser'de buluşmayı nasip eylesin inşallah. Gündemle ilgili çözüm önerilerini okuması için Peygamber Sevdalıları platformu Batman koordinatörlerinden Sayın Nurettin Teymur hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, onun kulu ve elçisi olan Muhammed'e, al ve ashabına olsun. Ümmetin her cüzü bir bedenin azaları gibidir. Ümmetin bir cüzüne yapılmış haksızlık ve zulmü tamamına yapılmış kabul ederiz. Diller ve renkler Allah'ın Celle Celaluhu ayetleridir. Farklılıklar Rabbimizin buyurduğu üzere tanışmak içindir. Farklılıkların tefrikayı körüklemek
üstünlük taslamak için kullanılması kabul edilemez. Ümmetin her zaman olduğu gibi ittihada, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ümmet bir ve beraber olursa güçlüdür. Müslümanlar kardeştir. Kavmi farklılıklarımız birbirimizi dışlamamıza, birbirimize karşı üstünlük taslamamıza sebep olmamalı. Mezhep farkımız birbirimize düşmanlık yapmamıza yol açmamalıdır. İslam ülkeleri ve Müslüman toplumların nüfusları oranında temsil edileceği bir kurul oluşturulmalı. Bu kurul ümmeti ilgilendiren her konuda kararlar alabilmeli. Bu kurulun aldığı kararlar her İslam ülkesi ve toplumunu bağlamalıdır. İslam aleminde huzursuzluğun asıl nedeni dış güçlerin İslam alemine müdahalesi ve işgalci Siyonistlere huzur temin etme hırslarıdır. Dış güçlerin İslam alemine müdahalesi son bulmalı. Siyonistlerin işgal ettikleri topraklardan çıkartılması İslam ülkelerinin öncelikli hedefi olmalıdır. Müslümanlar şerde değil, hayırda yarışmalı. İyilik ve takva üzere yardımlaşmalıdır. Müslümanların birbiriyle çatışması sadece düşmanlarına yarar. Müslümanların birbiriyle çatışmasına sebebiyet verecek her türlü söylem ve tutumdan bütün Müslümanlar kaçınmalıdır. İslam aleminin sulh içinde olması bütün Müslümanların ve bütün insanlığın yararınadır. Her Müslüman İslam aleminde sulha hizmet etmelidir. İslamsız bir Türklüğün, İslamsız bir Kürtlüğün, İslamsız bir Araplığın Allah'ın katında hiçbir kıymeti yoktur. Hepimiz İslam'la şeref kazandık. Kürt'e de, Türk'e de, Arap'a da şeref veren aziz ve muazzez İslam'dır. Başımıza gelen musibetler İslam'dan uzaklaşmamızdan kaynaklanıyor. Bu musibetlerden kurtulmamız yeniden nefsimizden ailemize, ailemizden toplumumuza, toplumumuzdan devlet idaresine, hayatın bütün alanlarında İslam'la sarılmamız da mümkündür. Allah Celle Celaluhu her hak sahibine hakkını vermiştir. Talep edilmesine bakılmaksızın Allah'ın ayetlerindendir. Din, İslam hiçbir dilin yasaklanmasına izin vermemiş, aksine bütün dillerin gelişmesine imkan sağlamıştır. Hiçbir dile yönelik kısıtlama ya da yasaklar kabul edilemez. Hiçbir Müslüman bu yasaklardan yana olmamalıdır. İslam kimliğimizin esasıdır. Halkımızı İslam'dan koparmaya çalışmak, özünden koparmaya çalışmaktır. Bu yönde bir çaba içinde olanlar bu gerçeği görmeli, Müslim, gayrimüslimin herkesin zarar veren bu tür çabalardan artık son vermelidir. Sorunlarımızı çatışarak değil, sulh içinde çözersek hepimiz huzur ve selameti buluruz. Hepimiz öncelikle sulhtan yana olmalıyız. Peygamber sevdaları platformu. Esselamu Aleyküm. بله میوان هجا ایجام دخوازن میکروفون هجا ویندار پیغمبر جه هنرمندار بیان انشاءالله. Tekbir! Mizgin بدین her şal aliye velat, Firoz bükün şahi u şirin felat, Lişerh, lidev ve hatta gişne u firad, Her firoz bükün Allah daire felat. Tekbir! Ve çünkü şehadet
فلان أبي لوسكن شاهي شيرين فلان للشرق للغرب حتى دجلة فلان أبي لوسكن ودادا يا فلان محمد محمد شيرين وسردارمة محمد محمد رهبان ورزانمة محمد محمد سيد وسردارمة محمد محمد رهبان ورزانمة
konuklarını yapmak üzere Doğru Haber Gazetesi yazarlarından Sayın Sait Şahin hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Tekbir! 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya hayatını toprak, ateş, su ve havanın farklılığından yarattığı gibi insanlığı da farklı renklerden, dillerden, ırklardan yaratan alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. Hayatın ölüme, adaletin zulme dönüştüğü bir zamanda ve insanlığın yerlerde süründüğü bir zamanda peygamberini gönderip de adalet üzerine, kardeşlik üzerine, vahdet üzerine, İslam üzerine, iman üzerine yeniden insanlığı dirilttiği peygamberine salat ve selam olsun. Değerli kardeşler, Peygamber Sevdalıları platformunun bu seneki kutlu doğum etkinliklerinin teması kardeşlik ve vahdet. Kardeşlik ve vahdet, İslam ümmetinin bugün belki en çok muhtaç olduğu konular. Çünkü İslam ümmeti bugün kendi içinde çatışmalar yaşıyor, kendi içinde düşmanlıklar yaşıyor ve bu düşmanlıklarda Müslümanlar birbirlerini katlediyor, Müslümanlar gözyaşı yaşıyor, döküyor, Müslümanlar acı yaşıyor. Değerli kardeşler, İslam coğrafyası bugün yıkımın yaşandığı, işgallerin yaşandığı, iç çatışmaların yaşandığı, iç düşmanlıkların yaşandığı bir toprak parçasına, bir coğrafyaya dönmüş. O yüzden kardeşlik diyoruz, o yüzden vahdet diyoruz. Değerli kardeşler, bu coğrafyaya yeniden hayat kazandıracak, bu coğrafyanın halklarına yeniden huzur getirecek, Müslümanlara yeniden kardeşlik etrafında birlik kazandıracak, vahdet kazandıracak İslam'dır, imandır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasıdır. Değerli kardeşler, bunu anlamak için 1400 yıl öncesine gitmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği döneme gitmek lazım. Konuşmacılar bunu dile getirdi. O döneme gidersek anlaşılır ne dediğimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce babalar kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşileşmişti. Kalpleri katılaşmıştı, zalimleşmiştiler. Babaların kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar zalimleştiği bir toplumu siz varın hesap edin. Güçlünün zayıfı estiği bir toplum, faizin toplumun belini kırdığı bir dönem, yetimlerin varislerinin elinde inim inim inlediği bir dönem ve bundan ötesi Kureyş kabilelerinin yıllarca Ficar Savaşı'nda birbirlerini katlettiği dönem. Yani Kureyş kabileleri, Mekke'nin içindeki akraba kabileler, aynı dedenin torunları, aynı nesepten gelen, aynı soydan gelen kabileler birbirlerini Ficar Savaşı'nda yıllarca katlettiler. Medine'ye bakarsak, Medine'de de Evs ve Hazreç tam 40 yıl birbirlerini öldürdüler. 40 yıl birbirleriyle savaştılar. Boğaz Harbi'nde birbirlerini 40 yıl boyunca öldürdüler. Yani İslam'dan uzak, İbrahim'in tevhidi dininden uzak,
peygamberlerin getirdiği nübüvvetten uzak, yani Allah'tan uzak, birbirlerine düşmüş, birbirlerini düşmanlıklarla öldüren bir topluma dönüşmüştüler. Ve peygamber böyle bir dönemde geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam düşmanlıkları bir tarafa bıraktı. Allah'ın insanları yarattığı kardeşlik dairesi üzerine, kardeşlik üzerine İslam'ı, imanı topluma taşıdı. İnsanlar İslam'a girdikçe merhamet sahibi oldular. İnsanlar İslam'a girdikçe adalete girdiler. İnsanlar İslam'a girdikçe kardeşliğe girdiler. Düşmanlığı bir tarafa bıraktılar, kardeş oldular. Merhamet üzerine, şefkat üzerine, adalet üzerine bir kardeşlik tesis ettiler. Değerli kardeşler, ve Evs ve Hazret, birbirlerini yıllarca öldüren Evs ve Hazret, İslam dairesinde birbirlerinin yerine can verecek kadar kardeş oldular. Siyer bu kardeşliğin kahramanlık örnekleriyle doludur. Ve muhacir ensar kardeşliğinin kahramanlık örnekleriyle doludur. Değerli kardeşler, bunu anlamak için belki örneklendirecek olursak, Ebu Sufyan Hudeybiye anlaşmasını bozmuş Mekke müşrikleri. Mekkeliler Ebu Sufyan'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye yürümesin diye ara bulucu olarak gönderiyorlar. Ebu Sufyan Medine'ye geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan kızının evine uğruyor. Kızından yüz bulmuyor. Sonra Ebu Bekir'e gidiyor radıyallahu anha. Sonra Hazreti Ömer'e gidiyor. Sonra Osman'a gidiyor. Sonra Hazreti Ali'ye gidiyor. Hepsinden aynı cevabı alıyor. Dönüyor Mekke'ye geliyor. Mekkeli müşrikler bir umut etrafına toplanıyorlar Ebu Sufyan'ın. Ve diyorlar ki ey Ebu Sufyan, sen bize ne getirdin oradan? Beklediklerini getirdiğini görmeyince Ebu Sufyan'ı ayıplıyorlar. Ebu Sufyan ilginç bir tabir kullanıyor. Ey Müslümanlar dikkat edin. Ebu Sufyan öyle bir tabir kullanıyor ki Resulullah ve ashabı niye üstün geldiler? Niye izzet sahibi oldular? Ve niye Çin Seddi'nden Endülüs'e kadar bir medeniyet inşa ettiler? Cevabı orada yatıyor. Diyor ki ben öyle insanların yanından geliyorum ki kalpleri bir tek kalp olmuş. Kalpleri bir tek kalp olmuş. Yani kalpleri İslam'ın kalbi olmuş. Yani kalpleri iman kalbi olmuş. Yani kalpleri Allah olmuş. Yani kalpleri Muhammed olmuş. Yani kalpleri kardeşlik olmuş. Değerli kardeşler, işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birbirlerine düşman olan ve zalim olan, vahşi olan, hiçbir kural tanımayan, hiçbir ahlaki değerleri kalmamış olan, toplumsal yozlaşmada en dibe vurmuş olan bir kavmi İslam üzerine diriltiyor ve İslam üzerine, iman üzerine bir tarih yazıyor. Nerede? Çin Seddi'nden Endülüs'e kadar İslam üzerine, iman üzerine bir toplum oluşturuyor. Bu toplumun İslam kardeşliğiyle bir tarih yazıyor. Değerli kardeşler, bizim tarihimiz İslam tarihidir. Bu coğrafyanın tarihi İslam tarihidir. Buralar vahyin topraklarıdır. Bu coğrafyanın tarihi imanın tarihidir. İslam kardeşliğinin tarihidir. Peki bu coğrafya bugün ne durumda? Şairin biri diyor ki, Üstad Necip Fazıl diyor ki söyle Karacaahmet,
Bu nasıl talih? Kapanmış taşlarına ağlıyor koca bir tarih. Söyle Karacaahmet, bu nasıl bir talih? Taş kapanmış taşlarına ağlıyor koca bir tarih. Evet, tarihimiz ağlıyor. Evet, coğrafyamız ağlıyor. Kabe ağlıyor. Kudüs ağlıyor. Gazze ağlıyor. Şam ağlıyor. Bağdat ağlıyor. Horasan ağlıyor. Semerkant ağlıyor. Diyarbakır ağlıyor. Ulu camilerimiz ağlıyor. Mescid-i Aksa'mız ağlıyor. Ümmet ağlıyor. Müslümanlar ağlıyor. Niye bu hallere düştük? Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz böyle büyük bir tarihin, medeniyetin sahibiyken niye bu hallere düştük değerli kardeşler, değerli Müslümanlar? Onun da cevabı var. Çünkü bizim kalplerimiz sonradan çeşit çeşit oldu. Allah Kur'an-ı Kerim'de müşrikler için bir ifade kullanır. Estaizu billah. Tahsebuhum cemi'a ve kulubuhum şetta. Sen onları bir sanırsın ama onların kalpleri çeşit çeşittir. Sen onları birlik sanırsın ama onların kalpleri çeşit çeşittir. Değerli kardeşler, bugün kalplerimiz çeşit çeşit olduğu için bu haldeyiz. Kimimizin kalbi makam olmuş, kimimizin kalbi kadın olmuş, kimimizin kalbi dünyalık şu olmuş, bu olmuş, kimimizin kalbi Türk olmuş, kimimizin kalbi Kürt olmuş, kimimizin kalbi Arap olmuş, Fars olmuş, kimimizin kalbi Sünni olmuş, Şii olmuş. Değerli kardeşler, Allah bizden kalbimizin iman olmasını istiyor, İslam olmasını istiyor. Amellerimizin bir kısmı Şii olabilir, Sünni olabilir, Arap olabilir, Türk olabilir, Kürt olabilir. Ama kalbimiz İslam olacak. Bugün Müslümanların kalbi maalesef Türk olmuş, Kürt olmuş, Arap olmuş, Şii olmuş, Sünni olmuş. Amellerinin bir kısmı İslam kalmış. Amellerinin bir kısmı iman kalmış. Bu yüzden de kardeşliğimiz dağıldı, vahdetimiz bozuldu, gücümüz zayıfladı, darmadağın olduk ve batıya oyuncak olduk. Batının operasyonlarına müsait hale geldik. Ey Müslümanlar, ey bu coğrafyanın mazlum halkı, ey bu ümmetin yetimleri, yaşadığınız coğrafya üzerine operasyonlar yapılan coğrafyadır. Yaşadığınız coğrafya üzerine operasyonlar yapılan coğrafyadır. Batı yüzyıllardır askeri operasyonlar yapıyor, siyasi operasyonlar yapıyor, kültürel operasyonlar yapıyor, toplumu bozmak için, imanını çalmak için, İslam'ını çalmak için. Değerli kardeşler, Batı kardeşliğimize operasyonlar yapıyor yüzyıllardır. Batı birliğimize operasyonlar yapıyor yüzyıllardır. Ama bunu yaparken bizim içimizden bizim farklılıklarımızı ayrıştırarak yapıyor. Farklılıklarımızı çatıştırarak yapıyor. Hatırlayın, ilk önce Arap'ın koltuğuna girdiler. İlk önce Arap'ın koltuğuna girdiler. Arap'a dediler ki Osmanlı seni sömürüyor. Osmanlı seni sömürüyor dediler. Arap'ı kışkırttılar, Arap'ın koltuğuna girdiler. Halbuki o dönemde Osmanlı'nın sömürebileceği Arap'ın petrolü yoktu, doğal gazı yoktu, Arap'ın zenginliği yoktu o dönemde.
Sonra Türk'ün koltuğuna girdiler. Türk'e dediler ki, daha doğrusu Türklerin dinsizlerine dediler ki, Türklerin dinsizlerine dediler ki, gel sana bir devlet kuralım, gel sana bir devlet kuralım, Kürt'e düşman ol dediler, Kürt'ü inkar et dediler, Kürt'e baskı uygula, Kürt'ü asimile et dediler. Ve Türklerin dinsizleri, o Kemalizmin fikir babaları, o Kemalizmin Türkiye'deki kurucuları 90 yıl boyunca Kürt'e zulmettiler. Kürt'ü inkar ettiler, Kürt'ün hayat hakkını elinden aldılar. Ve Kemalizm üzerine bir devlet inşa ettiler. Bu devleti de laiklik ve Türkçülük esasları üzerine kurup diğerlerini düşman ettiler. Müslümanları düşman edindiler. Türklerin de Müslümanını astılar. İskilipli Atıf Hoca gibi Kürtlerin de Müslüman alimlerini astılar. Şeyh Said gibi Türklerin de İslam alimini baskıyla, zulümle ve sürgünden sürgüne hicretle dışladılar. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri gibi Kürtlerin zindanlardan, hicretlerden, sürgünden sürgüne, işkenceye tabi tuttular. Bediüzzaman Said Nursi gibi. Değerli kardeşler, Türk-Müslüman kardeşler, Türklerin dinsizleri eliyle kurulan devletler rahat görmedi. Türk-Müslüman kardeşler, Türklerin dinsizleri eliyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde onlar da rahat yüzü görmedi. Halen de düzeltemediler, düzeltemiyorlar. Halen de rahatı bulamadılar. Değerli kardeşler, bugün de Batı Kürt'ün koltuğuna giriyor. Sıra Kürt'e geldi. Batı Kürt'ün koltuğuna giriyor. Diyor ki gel, Türk sana düşmanlık etti, Türk sana zulmetti. Halbuki değerli kardeşler, Müslüman Türk de zulüm gördü, Müslüman Kürt de zulüm gördü, Müslüman Arap da zulüm gördü, Müslüman Fars da zulüm gördü. O zulmü bir kısım Türklerin eliyle yaptılar. Bugün de Kürt'e diyorlar ki gel, bunlar sana zulmettiler, biz senin dostunuz, biz senin yardımcınız, biz sana sahiplik edeceğiz diyorlar. Değerli kardeşler, ibret almamız lazım. Oynanan oyunları görmemiz lazım. Bugün coğrafyamıza operasyonlar yapılırken yeni düşmanlıklar oluşturuluyor. Yeni İslam'ın, Müslümanların elinden çekeceği, elinden zulüm göreceği yapılar oluşturuluyor, yapılar güçlendiriliyor. Onun için değerli kardeşler, biz İslam'da buluşmalıyız ama İslam'ın adaletinde buluşacağız. Zaten bu işin bozulduğu nokta adalet oldu. İdare adaleti bıraktı. İdarede adalet bozuldu. Toplumda kardeşlik bozuldu. Kardeşlik bozulunca vahdet de bozuldu. Bu sebeple eğer vahdet istiyorsak, eğer kardeşlik istiyorsak, eğer Kürt'le Türk kardeş olsun isteniyorsa, diğer halklar kardeş olsun isteniyorsa, idarede adalet olacak. İdarede adalet olursa, Kürt'ün hakkı verilirse, Kürt'le Türk eşit olursa, idarede adalet olursa, toplumda kardeşlik olur ve kardeşlik üzerine biz de vahdeti buluruz. Değerli kardeşler, veda hutbesiyle bitireyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle sesleniyor 1400 yıl öncesinde: ashabım, muhakkak Allah'a döneceksiniz ve Allah sizin yaptıklarınızdan sizi hesaba çekecek. Sakın benden sonra cahiliye sapkınlığına dönüp de birbirinizin boyunlarını vurmayasınız.
sakın benden sonra cahiliye sapkınlığına dönüp de birbirinizin boyunlarını vurmayasınız. Müminler, sözümü iyi dinleyin ve iyi belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kanı da, canı da Müslümana haramdır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine, siyahın beyaz üzerine, beyazın da siyah üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah'tan korkmadadır. Üstünlük takvadadır. Sizin Allah katında en üstün olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Değerli Müslümanlar, İslam'a, Kur'an'a, Resulullah'a dönüp İslam'ın kardeşliğinde, İslam'ın adaletinde vahdeti Rabbim nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hat Xwediye din u devlet, hat Xwediye ilm u hikmet, hat Xwediye şefkat u rahmet, hat Ahmet Hivan İsan. Bisam dixwazin gotine bidin hunermendin evindarên Peygamber inşallah kerem bikin. Ya Resulena, ya Habibena, ya Habibena, ya Mevlana, es-salatu aleyk, es-salatu aleyk, es-salatu aleyk,
أمكنة بطمان أمكنة قربانا دعوانا أنت بمحمدنا قربانا دعوانا دعوانا يا جديا أرشدي وبرقيا 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 دعوانا إلهية دعوة محمدية دعوانا إلهية دعوة محمدية شبوي حزرتي مهدية شبوي حزرتي مهدية أمتنا الله أمتنا أمتنا الله أمتنا أمتنا بلا أمتنا أمتنا خشك أمتنا قربانا دعوانا أنت بمحمدنا قربانا دعوانا دعوانا برشدنا مستضعف ضحكنا دعوانا برشدنا مستضعف ضحكنا وي دعوانا برشدنا مستضعف ضحكنا دعوانا برشدنا مستضعف ضحكنا حبوا أبيتنا عشقوا أبيتنا بغزوكي يذهب بنا بغزوكي يذهب بنا أمتنا الله أمتنا أمتنا الله أمتنا أمتنا بلا أمتنا أمتنا خشك أمتنا قربانا دعوانا أنت بمحمدنا قربانا دعوانا والله محمدي بسم الله محمدي عالم شاهد وصنبول محمدي زندي والله محمدي بسم الله محمدي عالم شاهد وصنبول محمدي زندي بسم الله diyerek baktım bütün ülkeye dağıldım İmhal kabulü anlattım vallahi Muhammed'i Kur'an sünnet bekçisiyiz peygamber tabipçisiyiz ulemanın emrindeyiz vallahi Muhammed'i vallahi Muhammed'i billahi Muhammed'i alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz vallahi Muhammed'i billahi Muhammed'i alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz Büyüktür bizim sevdamız aziz İslam'dır davamız Kardeşliğedir çağrımız vallahi Muhammed'i Bizim adımız Müslüman şahittir an duasıma Beggaye ahkam-ı Kur'an vallahi Muhammed'i vallahi Muhammed'i Bismillahi Muhammed'i alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz vallahi Muhammed'i billahi Muhammed'i alem şahit olsun buna Muhammed'in izindeyiz
الله الرحمن الرحيم يا إلهي يا الله Allah'ım sana hakkıyla kulluk yapmaya muvaffak eyle. آمين يا رحمن Allah'ım bize öyle bir rahmet et ki hiçbir şeye muhtaç kalmayalım. آمين يا رحيم Allah'ım bizi rahmetinle mutlu eyle. آمين يا معبود Allah'ım senin için en güzel zikri, şükrü, ibadeti yapmaya muvaffak eyle. آمين يا معين Allah'ım senin için en güzel zikri, şükrü, ibadeti yapmaya muvaffak eyle. آمين يا ناصر Allah'ım İslam ve Müslümanları muzaffer eyle. آمين يا منجي Allah'ım Guantanamo, Ebu Ghraib ve diğer hapishanelerde bulunan Müslümanların necatını çabuklaştır. آمين يا قحار Allah'ım senin peygamberinin bizden düşmanlarımızı kahreyle ve onlardan intikam al. آمين يا ودود Allah'ım senin sevgini, muhabbetini içimize bağrımıza yerleştir. آمين يا عليم Allah'ım zihnimizi, gönlümüzü temizleyecek ilim nasip eyle. آمين يا سميع يا بصير Allah'ım gözlerimizi, kulaklarımızı, dillerimizi, kalplerimizi hayırda kullanmaya, haramdan da uzak tutmaya muvaffak eyle. آمين يا مجيب Allah'ım dualarımıza icabet eyle. آمين خدا تعالى مولودا وبيروز بكي خيرا وبنبيسي وجدعاء براية فرام جيد بيجن آمين 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 يا رب العالمين الفاتحة ذات ما جمعي خديش ما پیغمبر جمعي خديش ما پیغمبر ذات ما اف مولودا پیغمبر علیه السلام چاوه اتکارج مر بحث جابر نادي خديش ورشا نادي خديش پیغمبر ورشا جي خوشتر تشتاق جيتنا از قربانا في دعوه ما شوية مصعب شي ممنونين يا نامي خديو بيخبر آيه أمجي جبو خديو بيخبر هاتنا جبو بسلمانية هاتنا أشد البر محمد معانية أمجي جبو خديو هاتنا جبو بيخبر هاتنا نامي ناكد بيجن خاطري هاتنا فدا وان پروگراما هی جبو مسلمان جبو وکیدنه شواتنا ما افتنا باش خو أمجي تنانا حداكم ساخ من أمي دريا باجو أمي الرياوي هارن أم رياوي برنادن إذنا خدي رب العالمين دها زيادة بك دها قوة بده أزاد مجنونة مولودة پیغمبر هذه شعب خزيرات الرئيسين الظالم البروان قهروا بريشان بك إن شاء الله ندو منه شمكي إنسان أود معاه فتنة آخر الزمان والله إيلو شكر خديرة حبس خديرة أم إيلو كيف دكن إيه كتيب لي دعوة خدية دعوة كسنن آخذي والرسول خدية أري وأمزي رازين وأمي حتى الصاغ بيجي أمي دوام بكر مع النور ما دعوة إسلامي وقتها هاجي نور بو أنا جيت آخر الزمان دا نور قلتي آخر الزمان دا أري دا جويا چتر هي إيلو صون قرنه أقامي إيلو جي كي دوام بك أود مفرحية داي رسول خدي قلتي كي إيلو ديني من بقري بالسنة من بالقرآن بقري وإيلو آلي خلاصي ما قضيها رسول الله بيخمر اللهم صل على محمد من عين نبي محمد صلوات ما شاء الله سقف سمانا ما شاء الله ذاب خسا نعمتا جنتا ذاب خسا
قربان قدي خير وقبول كدل زانما ذاب قص اللهم صل على محمد قديم زيرب قربان ذكا هيفي ورجال مش خد تعالى هيا يوسفيه مدرسه وزندان اجوارن في كيفو وشيه بفينن çok seviyoruz. Her gün keşke olsa, her yerde olsa. Tekbir getirmek peygamberimizin mevlidini kutlamak için. Çok güzel, eğlenceli ve güzel buldum. Burada peygamberimizin hayatını öğreniyoruz. Orada yani peygamberimiz nasıl yaşamış, nasıl insanlara örnek almış, nasıl biz de onun gibi olmak için yapıyoruz. Kutudan için. Bayram sanıyoruz. Tekbir çekiyoruz. Hatine Mevlida Muhammed Resulullah. Hatine Mevlida Muhammed Resulullah. العشقاء الحشم والدل الدليبي العشق والدل هذا مقدار في خمرات الصلاة خذي تعالى مسلمان سفراسكي قوة بيبكي زارت ديما وقدابة لا حفصكي دعاي صالح مؤمن وقنجي خذي مسلمان تبدا حفصكي زعامية كثير نميلين هل تصاصر ظالم ونقنجا بها ونقفت ديما امش بو نبياتنا وبيخمبارا وخش تشكي خوش وبيخمبارا خوش تعب خوش از نشوه dekemez az neşve demez Suriye'nin. Nisan ayı bizim için bir bayram ayıdır. Bizi çok sevinçlendiriyorlar. Maşallah yani bu coşkuya neden yani inan bu coşkuya bir şey diyemiyorum yani. Maşallah. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aşkıyla buraya geldim elhamdülillah. Yani burayı anlatmak ancak yaşanır yani anlatılamıyor. Hocam bu etkinlikler çok güzel, çok mutlu edici ve bu etkinlikler insanları İslam'a da çağırmak için birebir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tatbik etmeyen, hayatını örnek atmayan bir millet için daima terör vardır, kan vardır, gözyaşı vardır. Onun için milletler, devletler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek almaları lazım. Çözüm yolu aramak istiyorlarsa Peygamber sevdalarına, Peygamberin aşkına, Peygamberin metoduna başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle her sene yapılması gerek ve bütün Kürt milletinin, özellikle Kürt milletinin gelmesi gerek. Çünkü Kürt milletinin geçmişi Müslüman olduğu için ama şu anki zihniyet Kürt milletini biraz Müslümanlıktan uzaklaştırmaya çalışıyorken bu programlar bence çok güzel. Çünkü mevlida peygamber nimete لسر تمامي مسلمانة حتى لسر تمامي إنسانة بلكي لسر تمامي حيوانة بلكي حتى لسر نبات فأم تبدأ جركة أم في منت وفضل بيخمبر سر خناس بكن أم كيف خشيا خوا بدنا خويا كرن سر مولودة بيخمبر تعليمات بيخمبر وتوصيات بيخمبر وتوجيهات بيخمبر تمام جبو خاطر كومبونا مسلمانة تشتكي كو مسلمانة جهودو باشقة بكد تعليمات بيخمبر دتننا ما دام كو أب نبيها هات برسالة كي أو رسالة ددي خويا كرن كو أمتا مسلمانة يك أمتن ما دام كم يك أمتن جرك أمر تعليمات في نبيك وأب رسالة مراني تمام كو ما هبدو توبكي لوقتك وأم تعليمات بيخمبر قبول نكن أم بنابي مسلمانة بن تفدا وهم قد بن بارشا ببن دوقتك كو دجمنه ما تمام دجمنه ما خل هفدكنا كوم وقتك وأم هفدو نبنكم شكو أم مستحق في حالك ويرو مسلمان تدنا أب هوان ومزلته وضعيفونا كيرو مسلمان تدنا شكو قوتها مسلمانة هيبتها مسلمانة سربلندايا مسلمانة دي كومبونا واك والهفدو كوم ببن للسر رسالة بيخمبر سر تعليمات وتوجيهاتك وبيخمبر هاتي ولا خلاف هويدا معنا اخوا ام نراس دبيجنكو ام مسلمانين çünkü am kol havdu naknekum. O gün için hiçbir emniyetin olmadığı o dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabileriyle birlikte o saadet toplumunu oluşturdu. Ve şu anda da biz görüyoruz ki çok net bir şekilde özellikle kendi coğrafyamızda bunu görüyoruz. Mal emniyeti, nesil emniyeti, can emniyeti kesinlikle önceden olduğu gibi yok şu anda. Ve son zamanlarda Suriye, Irak, kendi bölgemiz, kendi şehirlerimiz başta olmak üzere özellikle Müslüman kanı dökülmekte olup ve dökülen bu kanın
en büyük sebebi de İslam'dan uzaklaşmamız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinden uzaklaşmamızdır. Dolayısıyla biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine tekrar yapışmadıkça, biz onun sünnetlerini ihya etmedikçe bizim bu durumumuz, İslam toplumlarının, İslam ümmetinin bu durumu devam edecek. Evi kutludu humahane, dinava memleketi meda, dinava gede meda, jibere da esasu adete. Ev esasu adete hani lazım em jbiri nekin, lazım her sal em tekrar bikin. Gerçekten yani ehli doğu yani vi memleket hani meşhuri bidüçtaye. Bihskirna dini huye o binamusa huye. Gere em dinime yani peşe her tişti be yek ed diyeci em khudi namus bin khudi şeref bin ve ki ve sahane zlam aili pirek aili be izzet be şeref eca lazım em gori ahlak u gelenki herren ev çadwe daji hem dini hem dünyevi وجبوني كو كافر جي عبرت درسي جوي توبلما ما جوي جماعتا ما جوي كلمه تو تبلفر توبنا عبرت هلدن جبوني درسي هلدن جبوني مسلمان جي هشار ببن باكو الحمد لله دعوه جي ديني خدا هنا خدا قلت ايكو ياردما ديني ممكن ازجي ياردما وبكم اجا لازم ام ياردما ديني خدا بكم بهر تشتي فايده ki mazın İslam'da ronaydı şevka ki de şark ve garba İslami şark fayda diden abena bütün Müslümana şark ve garbera bütün abena tamamı devlete de fayda verir. Aslında buradaki görüntü hem dosta hem başka insanlara güzel bir mesajdır. Bu toprakların, bu insanların ancak böyle bir payda etrafında, böyle bir payda üzerinde bir araya gelebileceğini çok güzel bir şekilde bize göstermiş oldu. Şunu görebiliyoruz ki buraya gelen insanlar her türden, her renkten, her aşiretten gelen insanları buraya getiren ancak peygamber sevgisi olduğunu, peygamberin etrafında bir oluşumun, peygamberin etrafında bir birlikteliğin bu topraklara huzur getireceğini görebiliyoruz. Ben bu programı özellikle Peygamber Sevdaları platformunun gerek Batman'da gerekse Türkiye'nin her köy, belde, ilçe ve ilinde yapmış olduğu bu etkinliğin sadece Türkiye'deki Müslümanların birlikteliği için değil, Orta Doğu'daki Müslümanların birlikteliği için de önem arz ettiğine inanıyorum. Bu platform uzun zamandır beşeri güçlerin Müslümanların vahdetini baltaladığı bir dönemde özellikle Müslümanların tekrar bir araya gelme, Müslümanların kendilerine düşen kardeşlik ufkunu yeniden yaşatmasına vesile olduğuna inanıyorum. معلومة باحتفال پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام تشتكي مشروعة ذهب علماء دليل آنين للسرفة ومشروعة لورا في مولد دا صلوات داين سيرا پیغمبر تخوندن حياة پیغمبر تخوندن عشقا پیغمبر كبه قلب إنسان دا عشقا پیغمبر كبه قلب أمت دا جبوی اف امت دی ساجی هشیار ببی معلومه هنه کی دبیجن اف مولد پیغمبر محاشا بدعایا دبله بدعا جی دو قسمی هنه بدعای سیئه هیا بدعای حسنه هیا اف بدعای کی حسنه هیا لورا پیغمبر مد بجه من سنه سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها بجه ایکو ریکی قنش ریکی باش درخ ایجاد بکی خیرا بجه خیراوی جی و خیرا کو چقاس ایکو پی عمل بکی جيرا يا مثلا في خدا جل جلاله بيجي قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا بيجي بلا متى تبيجش متى فرا بلا فضله خدي برحمته خدي كيف خجبنا ابن عباس بيجي فضله خدي رحمته وحضرت محمد علماء بيجن فضله خدي اسلام ايمان قران رحمته ويجي حضرت محمد عليه الصلاة والسلام كان دورة صلاح الدين أيوبي ده بيحول أمة في مولد الشيار كره مولد أمة الشيار كره حتى شون قدس دست خريستيانا در خستن افتشتها
حقيقة دبنا السبب يكيتي وبراتيه ناف مسلمان دا جرك براتيها براتي كراس براتي كالقولي قرآني اف مساجي كنتي دانين عالم را پر گرینکن پر مهمن جبوی قاسی جرك ام اهمية بدنا واجبينا ام اهمية بدنا واقون فرنسا دين اسلامي حقيقة جبياسي هاتيا راكرين دين اسلامي ننمي جروجي تنيا دين اسلامي احكام تمام پیغمبرا دما دبدع مجادله کرنا تبلیغ کرنا تبلیغ برنا سروك وجفاتا كو دوي دونمدا شون جموا او دعوتي اسلامي كرنا دما فرتقا بازين ميجا خو بكم دما سروك دولتي وندر يا اسلامي دبن قانون واحكام ونلقوري اسلامي بن ملت راس نابي ريا راس صراط مستقيم نابنا جبوي قاسي دبي ام دين اسلامي تماميلا ام فهم بكن وام ملت فهم بكي ودين اسلامي عبارته تطبيق قرآني دما قرآن نوي تطبيق كرين وي وقتي اف دينك اوروبا جمرة مساعدة كريا اف صد صالة بواسطة كماليزم دين اوروبا قوتنا دين افا نميجا خو بكا روجيا خو بكرا لبلي قاشي اخلاق انسانا قاشي لباس انسانا قاشي حكم انسانا قاشي عدالة وتجارة نبن جبوي قاسي اف اشتا اف جفينها اف مولودها سبب واسطة جبو فاقرنا اسلامي ام ملتها اسلامي تازه فهم بكي وام ملتها حج هفدو بكي يكي بخينا بينا هفدا شكو حالي حضرت علماء اسلامي دبن استيلاء لايقة ديا دبن استيلاء ديمقراطيا اوروبا ديا دبن استيلاء سوسياليزم ديا افي ها تمام دهنا هدفك تني مسلماني قارشيفات تماما ديا شكو يك جواجي نلقوري باوريا وراماني مسلمانانا جو قاسي ام قرك اشتراكي واجباتا بكن